ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи тиловатии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид. 26 майи соли 2018 аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъсиси комиссияи байниидоравӣ оид ба гузарондани озмуни кушод байни шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ватанию хориҷӣ барои интихоби беҳтарин лоиҳаи ангоравии боғи истиқлолият бо майдони маҷмӯаи меъморӣ рамзи истиқлолият ва озодӣ дар шаҳри душанбе фармоиш ба имзо расида буд. имрӯз озмун бо иштироки сарвазири мамлакат қоҳир расулзода, раиси шаҳри душанбе рустами эмомалӣ, аъзои комиссия ва мутахассисони соҳа ҷамъбаст гардид. наврӯзшоҳи азизуллоҳ ва аҳли дини карим гузориш медиҳанд. дар маҷмӯъ дар озмуни кушода байни шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ватанию хориҷӣ доир ба интихоби беҳтарин лоиҳаи ангоравии боғи истиқлолият бо майдони маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлолият ва озодӣ дар шаҳри душанбе 32 лоиҳа пешниҳод гардида буд. баъди омӯзиши аъзои комиссия 6 лоиҳа барои омӯзиш ва баррасӣ ба даври дуюм роҳ ёфт. дар ниҳоят 3 лоиҳа ба гирифтани ҷои якум, дуюм ва сеюм сазовор гаштанд. ҳамин тариқ лоиҳа бо рамзи тоҷ ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе таҳти роҳбарии раиси шаҳри душанбе рустами эмомалӣ таҳия шудааст, бо гирифтани 45 хол сазовори ҷои якум гашт. ин лоиҳа бо бартариҳои афзалиятдор ифодакунандаи тамоми талаботи дар озмун пешниҳод шуда ва рамзи давлатдорию таъриху тамаддуни оламшумули миллати тоҷик мебошад. лоиҳа бо рамзи амал ки аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи шаҳрофар таҳия шудааст, бо гирифтани 34 хол сазовори ҷои дуюм дониста шуд. лоиҳа бо рамзи 335577 ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии иттифоқи меъморони ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ассотсиатсияи байналхалқии иттифоқҳои меъморон таҳия шудааст, бо гирифтани 31 хол сазовори ҷои сеюм гашт. нафароне ки дар озмун ғолиб омаданд бо тӯҳфаҳои пулӣ, дипломи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ифтихорномаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. сарвазири мамлакат қоҳир расулзода ба иштирокчиёни озмун изҳори сипос намуда пешниҳоди лоиҳаҳоро барои рушду шукуфоии шаҳри душанбе дар маҷмӯъ тоҷикистони соҳибистиқлол муҳим арзёбӣ кард. ёдовар мешавем ки боғи истиқлолият бо майдони маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлолият ва озодӣ дар шаҳри душанбе бахшида ба ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар майдони 30 гектар бунёд карда мешавад. ин иншооти муҳташам аз минбар, дарвозаи марказӣ ва дарвозаҳои шимолию ҷанубӣ, фавораҳо, шаршара, деворанигора, айвончаҳо, майдони баргузории роҳпаймоиҳо, гулгашт, ҳавзҳои декоративӣ бо наҳрҳо, таваққуфгоҳ ва ғайра иборат мешавад. дар ҳудуди боғ зирк, сиёҳгилаи ҷопонӣ, ирғай, шамшоди ҳамешасабз, бутаҳои тобистонсабз, барфбутамеваи сафед, ёсумани боғӣ, изғиҷи печон, бушол ва дигар намуди гулубута ва дарахтони нодир шинонида мешавад. баландии муҷассамаи маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлолият ва озодӣ дар маҷмӯъ 121 метрро ташкил медиҳад. пояи муҷассама пирамидаи 8рӯя буда аз 7 даромадгоҳ иборат мебошад. дар дохили муҷассама осорхона ва толорҳои баргузории чорабиниву маҳфилҳо ҷойгир мешаванд. дар муҷассама тоҷ рамзи давлатдорӣ, истиқлолият, соҳибдавлативу соҳибтамаддунӣ ва таърихи омӯзандаи миллати кӯҳанбунёди тоҷикро таҷассум мекунад. бунёди боғи истиқлолият бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо майдони маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлолият ва озодӣ зери таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад. дар идомаи раванди созандагиҳо дар шаҳри душанбе бунёди боғи истиқлолият бо майдони маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлолият ва озодӣ аз пешрафту шукуфоӣ ва рушду нумӯи кишвар шаҳодат дода барои сокинону меҳмонони пойтахт тамоми шароит барои истироҳату фароғат фароҳам оварда мешавад. идомаи барномаи тиловатии ахбор. 11 март рӯзи матбуоти тоҷик. мавриди зикр аст ки маҳз 11 марти соли 1912 аввалин шумораи рӯзномаи тоҷикӣ бухорои шариф аз чоп баромад. бояд ёдовар шуд ки шурӯъ аз соли 1994 рӯзи матбуот 11 март дар рӯзи чопи аввалин шумораи рӯзномаи бухорои шариф таҷлил мешавад. вале аввалин рӯзномаи давлатии ҷумҳурии мухтори тоҷикистон соли 1925 бо номи иди тоҷик таъсис ёфта буд ки имрӯз бо номи ҷумҳурият нашр мешавад. гузориши хабарнигорони мо.
از به نشر رسیدن نخستین روزنامه تاجیکی با نام بخارای شریف 107 سال سپری گردید. این رویداد مهم تاریخی ملت تاجیک 11 مارس سال 1912 با عزم و تلاش پیوسته روشنفکران و دانشمندان آن زمان به عمل آمد. بخارای شریف هم در تشکلی رویه معارف پروری، هم در ترغیب عقیده های جدیدیسم ابتدای عصر 20 و همچنین در تشکل یافتن فرهنگ روزنامه‌نگاری و به وجود آمدن عامل‌های کسبی برای ادامه دادن و رونق دادن کار مطبوعات دوره یک زمینه‌های خوب فراهم آورد. در دوره‌های منبعد روزنامه‌های دیگری تاجیکی با نام‌های گوناگون تأسیس داده شدند که این برای معارف پروران و دانشمندان تاجیک امکانیت خوب را جهت بیان اندیشه و عقیده‌های سازنده فراهم آورد. در سال 1919 نشریه شوری انقلاب به وجود آمد که واقعا این اولین نشریه که رسمی بود که با زبان تاجیکی انتشار می‌گردید. اگر از نقطه نظر جغرافی گوییم، اولین نشریه که در حدود امروزی تاجیکستان به وجود آمده است این نشریه با زبان تاجیکی نشریه ایدی تاجیک است که 15 مارس سال 1925 شماره اولین آن چاپ شد. یا امروز جمهوریت است و امروز واقعا نشریه جمهوریت یکی از کهنسال‌ترین نشریه‌های محسوب می‌شود که از آغاز فعالیت تا امروز پیوسته انتشار می شود. دانشمندان تاریخ مطبوعات تاجیک را به 3 مرحله، دوره پیش از انقلاب، دوران شوروی و دوران صاحب استقلالی جدا نمودند. اگر مطبوعات در زمان شوروی به طور نظررس رشد کرده، در انعکاس مسائل وابسته به بنیاد و انشاءات ساختمان‌ها و مسائل ادبی و فرهنگی نقش سازنده داشت، در دوران صاحب استقلالی مملکت از جهت اسلوب کار فعالیت واسطه‌های اخبار عامه به خصوص مطبوعات وابسته به واقعیت زمان رشد نمود. به اندیشه کارشناسان بین المللی مطبوعات تاجیک امروز در مقایسه با اکثر دولت‌ها از جهت آزادی بیان پیشرفت می‌باشد، ولی با نظرداشت روند جهانی شوی و افزای جامعه جهان، کارمندان واسطه‌های اخبار عامه و عموماً اهل قلم را ضرور است که نسبت مواد غرضناک و تحقیرآمیز که به خاطر پس زدن نفوذ و اعتبار ملت تاجیک و رسیدن به عزت نفس آن نشر و یا پخش کرده می‌شود، خاموشی و بی‌طرفی را اختیار نکرده صادقانه به منفعت خلق و وطن رسالت کسبی خود را انجام دهند. روند جهانشوی کارمندان او را هشدار می‌دهد که هوشیار باشند، خب به عباره زیرکی سیاسی را از دست ندهند. از طرف دیگر تقاضا می‌کند که از این منبر استفاده برده ارزش‌های فرهنگی و هنری خود را بیشتر ترغیب کنند و سیمای تاجیکستان را برای جهانیان همچون یک ملت ادب پرور، ملت فرهنگ دوست، ملتی که دارای تاریخی بوی غنی کهن دارد و این ملتی که ارزش‌های دیگران را قائل شده میتواند و در برابر این ارزش‌های خود را نیز ترغیب کرده میتواند و از این لحاظ من گمان میکنم که مطبوعات دوری ما امکانات زیاد دارد. واقعا مطبوعات و واسطه‌های اخبار آمد در تشکل افکار جامعه، تربیت نسل جوان و حل پرابلم و مشکلات جامعه نقش بسا مؤثر دارد و از کارمندان واسطه‌های اخبار عامه فعالیت صافدلانه و صادقانه را تقاضا می‌نماید. اکنون متوجه باشید به خبرهای خارج کشور. در افیوپیا در نتیجه به فلاکت دچار شدن هواپیمای مسافربری بوینگ 737 157 نفر به هلاکت رسید. مسافران هواپیما شهروندان 35 مملکت دنیا می باشد. در میان هلاک شدگان 19 کارمند سازمان ملل متحد نیز است. شرح خبرها از خارج مملکت. در افیوپیا هواپیمای مسافربری بوینگ 737 که به شرکت هواپیمایی افیوپیان ایرلاینز تعلق داشت به فلاکت دچار شد. در نتیجه 157 نفر به هلاکت رسید. موافق معلومات رسانه‌های خبری، هواپیمای مسافربر که از پایتخت افیوپیا شهر آدیس آبابا جانب شهر نیروبی کنیا پرواز میکرد، 6 دقیقه پس از پرواز سقوط کرده است. پس از به زمین برخوردن هواپیما ترکیده به قسم‌ها جدا شده است. هلاک شدگان شهروندان 35 مملکت دنیا از جمله 32 شهروند کنیا، 18 شهروند کانادا، 8 شهروند ایتالیا، 8 شهروند جمهوری خلقی خیتای، 8 شهروند اشتات‌های متحده آمریکا، 7 شهروند بریتانیای کبیر، 7 شهروند فرانسه، 6 شهروند مصر، 5 شهروند نیدرلند، 4 شهروند هندوستان، 3 شهروند فدراسیای روسیه و شهروندان اسلواکیا، آستریا، شویتسیا، مراکش، اسپانیا، پولشا، اسرائیل و چند کشور دیگر می باشند.
намояндагони ширкати ҳавопаймоии Ethiopian Airlines изҳор доштанд, ки дар натиҷаи суқути ҳавопаймо 149 мусофир ва 8 нафар ҳайати сарнишин дар ҷои ҳодиса ҳалок шуданд. гуфта мешавад, ки дар миёни ҳалокшудагон дар натиҷаи ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои мусофирбари Boeing 737 дар Эфиопия 19 корманди Созмони Милали Муттаҳид низ ҳастанд. дар Созмони Милали Муттаҳид вобаста ба ҳалок шудани кормандони ташкилоти мазкур мотам эълон карданд. ҳайати сарнишини ҳавопаймо қабл аз хати радар нопадид шудани тайёра дар бораи нуқсони техникии ҳавопаймо ба танзимгарони парвозу нишасти ҳавопаймоҳо дар фурудгоҳи Адис Абеба хабар доданд. ширкатҳои ҳавопаймои Эфиопия дар кишварҳои Африқо аз ҳисоби хизматрасонӣ ва ҳавопаймоҳои замонавӣ доштан яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. солона ширкатҳои ҳавопаймои ин кишвар ба 106 миллион мусофир хизмат мерасонанд. роҳбари ширкати ҳавопаймои Ethiopia Airlines бар расонаҳо хабар додааст, ки ҳавопаймои мусофирбари Boeing 737 4 моҳ қабл ба истифода дода шуда буд ва дар он ягон нуқсон ҷой надошт. пас аз ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои мусофирбари Boeing 737 дар Эфиопия, ширкати ҳавопаймои Boeing озмоиши ҳавопаймои навистеҳсолкардаи ширкат Boeing 777X-ро қатъ намудааст. ҳукуматдорони Эфиопия дар робита ба суқути ҳавопаймо ва марги зиёди мусофирон мотами умумимиллӣ эълон карданд. кормандони сохторҳои дахлдор дар маҳалли фоҷиа фаъолият доранд. сабабҳои суқути ҳавопаймои Boeing 737 аз ҷониби комиссияи давлатии Эфиопия ва ширкати ҳавопаймои Boeing пас аз омӯзиши таҷҳизоти сабткунандаи садо ва ҳолати техникии ҳавопаймо дақиқ карда мешавад. дар қисми марказии Колумбия ҳавопаймои мусофирбар суқут кард. дар пайи ҳодиса 12 нафар ҳалок шуд. ҳангоме ки тайёраи мусофирбар аз шаҳри Сан Хосе дел Гуавьяр ҷониби шаҳри Вильявисенсо парвоз мекард, дар он нуқсони техникӣ сар задааст. ҳайати сарнишин кӯшиши оҷилан фуруд омаданро карданд, вале ҳавопаймо ба садама дучор гардида оташ гирифт. мавзӯи дигар: бо мақсади сам гузоштан дар ободии маҳал ва сазовор истиқбол намудани наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, вилояти Хатлон иқдоми якҷоя ҳал мекунем доир гардид. дар доираи ин иқдом роҳҳои маҳаллӣ, сангфарш ва шафати кӯчаҳо аз партов тоза карда шуданд. гузориш аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. ба хотири таҳкими воқеӣ дар рушди деҳот ва дар ин замина ривоҷ бахшидан ба ҳунарҳои мардуме ки дар ин радиф сайёҳӣ низ дар назар аст, тамоми коргоҳу муассиса ва идораву ҷамъиятҳо тасмим гирифтанд, ки таҳаввулоти беамсоли таърихиро дар баробари арҷу манзалаташ истиқбол бигиранд. дар баробари пешоҳангони иқдоми созанда, ҳамчунин аъзоён ва роҳбарони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳру навоҳии унвонии аксия якҷоя ҳал мекунем дар фаъолияти муштарак ба сокинони деҳу рӯстаҳо тадбирҳои ба манфиати кору рӯи даст мегиранд. дар ҳама маҳаллаҳои кӯчаҳои ҷамъиятҳои шаҳраки деҳоти ноҳия корҳои ободии созандагиро таҳти унвони якҷоя ҳал мекунем роҳандозӣ намояд. бо ин мақсад ҳамарӯза дар ҳамаи ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот дар кӯчаҳо ҳам корҳои ободонӣ, корҳои ниҳолшинонӣ бо сурат рафта истодааст. дар ҷамъияти деҳоти маданияти ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ як қисм аз роҳҳои дохили деҳотҷойҳо бо мурури замон ниёз ба таъмирро доштанд. сари ҳамин хотир маскуни ин маҳал дар баробари сохтмони 22 иншооти ҷашнии тамоёли иҷтимоӣ дошта, ҳамчунин ҳолати роҳҳои маҳаллиро низ ба тартиб медароранд. шуғли асосии маскуни ин деҳотҷойҳо зироаткориву парвариши сабзавот ва бодиринг мебошад. дар ин ҷода агар бархе бодирингу помидорро ба бозор мекашанд, қисми дигар дар таъмини кабудиҳо ҳисса мегузоранд. худодуди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. бо омади фасли баҳор гулу гиёҳҳо шукуфта ба табиат зебогии бештар зам мекунад ва аз наздикшавии мавсими фараҳу шодӣ наврӯзи аҷам мужда медиҳад. имрӯз боғҳо ғарқи гул буда хоҷагидорон бо дасту дили пок ба меҳнати созанда машғул мебошанд. ҳикматулло ҳусейнзода гузориш медиҳад. баробари фарорастани баҳори нозанин, табиат дигаргун шуда, гулу гиёҳҳое ки мерӯянд ба инсон рӯҳу илҳоми тоза мебахшанд ва айёми фараҳу шодии наврӯзи хуҷаста пай меояд, ки ҳамагон шод гардида онро бо риояи суннат ва расму оинҳои гузаштагон
جشن میگیرند. چخیلی که معلوم است نوروز از عهد جمشید تا زمانی ما آمده رسیده است و روزی پر از نشاط و ایامی پاشیدن دانه امید آباد کردن گوشه از دیار تجلیل میگردد. امروز ساکنان مملکت از آن افتخار میکنند که با دستگیری بی‌واسطه رهبریت دولت حکومت جمهوری تاجیکستان جشن نوروز مقام بین المللی گرفت و بار دیگر فرهنگ و تمدن تاجیکان را در عرصه جهان معلوم و مشهور کرده خلق و ملت‌های گوناگون دنیا به تاریخ خلق تاجیک ارج می‌گذارند. حکمت الله حسین زاده برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی زندگی رو تمنا داریم.